em ke jing mi pon na ka council ri MLA berem ke Nongstoin ubak Macmillan Bersat baru MLA Mynta na keseng NPP ubak Gabriel Waklang kilapan benar bakin ai ke jing kershan ya ubak adresar marngar ubadai Kyrtong ke NPP na kebenta kini ke election MDC ke Banselong na Nongstoin. Abai kran hadin beladap Thep Kyrteng ubak marngar ulapan pau ya ke jing Sngi scam ba un yo ya ke jing job bat ong ba un setrai met bat mensiam men penklain ya ke district council. Agawai pat kaliang ubak G Nongstoin marthong u Kyrtong ke kongres ru ulawan ban Thep Kyrteng mentag Sngi. Habai keren ula ong ba usyem ya karai banyak hun ya kini ke election na kadau bagi pait ba ki don kam ya unong elam ubala ban keren halo ka jing e jong ki Nongshong shnong uba marthong ula penrem halo ka jing pet sengno jong uba Gabriel bat ong ba untrei na kebenta ban pen urlong ya ki mat trei kam jong ka seng kongres bat un pen klain ya ka 6 schedule bat ya ka song pisa hapo ka KHADC ngami badan sini ka Pandisim Mynta kena ke lempung sain hima-sima kemunong hikai kalau dau ba kelong bangayui ya ke jingdok ke jingjinjar jong pai ba jong ke konstituensi Nongstoin Brokwe kumta don ke benta na ke benta ban yakit ya balam ya ke khia ke sion jong ke konstituensi hi Brokwe ki Nongshong